megalayapost.news. Adapun Ritar Kawai ka kali ignis kabadon ni unambar ML not san W new not are not kelak kumpong hadin baklapoy ha kaliar bahap ha kasurok msting berpas hagabau driver berway besyong lang kilaman saujur bat arngut pat kilapet krat na kete gejengja kane gejengja kalaja mentak si blay ha kapor sau siteng janmet hagabasangut si perlok kilawan lang na kete kali ignis Henry namar kajing pener stet ya kali driver umla syu bante lakam hadu bakate kali ignis kelak kumpong ha kasurok ba Halor kene gejengja kulit kumsning tang maritim ya kene gejengja gel herstet ben poi sekete gejaka ban ajirap ya kete ki arngut ki belaman sau rengkat ke ambulans 108 bela pikit no marmare ki syasi simsning banyo ya gejeng sumar ki pulit halor kene gejengja kedang pelong ru ya gejeng tukit ke babnya ban tip ya kadau tenrai jong gejengja bat la tukit ru ya ki kat kum ki kendon jong ka ain Hakawai par kebenta kejinglong jeman jong kejingyat ki kali hakasurok ba National Highway 6 kalanang pensyong sir yak babun ki nonglet nangwan kamtam hakasin sajjan bersi blay tang namar kejing pendun kam bakla da kaken hun jong ki samlan nongnya thuk ne kali arsyaka man pelong ki kene surok ba kum ka surok ban yak lew ya korkomnya jong ki da ba penherstet bat le stone hapdeng ka surok ba lem da perkat syu ikwe pat ki nonglet nangwan hakane ki surok ba Jauh. megalayapost.news.